Dá sé sin le cóú agus có leisú. Aha, well, is mu se chuirsin í cheáil agus mí níananig alsa chroismúdaigh agus sé slunneigh échas an alastas eile gálaigh geilein héiscid. So san na héiscid a bheit na dúineacin iad a dúh sin ciú. Aha. Ach a slúinteach sin dul a reis na saite na sin. Dul a reis na saite na sin. Cha bhí céineach ar a thula féiliú. sé gléispic ahead eile héiscid a céineamid a sin. Ach ha dul a reis ciú déich gíinealach agus ha sin iad DNA test a dhéanú go maithid. Agus a sin a sealting gur mar a chanas direct descendants de sáirle a thunain. So a sin car an íntneach cuiteach ha mí a fiochan de sé chéal a lorach étar canna tín sias tro leor plantáil agus a slunne go hacha sin agus a fiochan dul i dáis le maithid gus a feisin far a bhfuil a tín cólach. Cha dúil mi sin háast agus ha project mór actually as na stáin. It's genealogy agus is sleinteach Clondonald USA project a héad agus sé a project is mós dúil iad un marcabig un tiúlach marcabig. Agus ha dúhas data achcha is Clongáil ach nó de thuirsin the results thuirseat ha dlú cheall ach in the Summerland ach thuirseat ha marcabig sleinteach aníchte achcha dul i dáis ach chaneal sinne a buineag ga gin gneoin iad a bhí las an eolach. All right. So ha mi fiochan ní marcabig asan na chuteach gan an dóid thuirigh sé ceall úr a han gaisan a dul i dáis go Summerland. So sé project na smóa na ddíadach slunneigh inatal a helm marcabig. Mystery elements. Yes. Clever. So ha gaelig dul a reis is tuamh dathead fet língin. Ha. Céatan de bblianacha. Seach ach chanéan an scíal le a bhearthead go tá. Chané, so sanna uise tú ha maithid bheitcheannáta ata ach san a fascirt an dé a ha a bhearthead. Agus ha ise na bhaid chabhór trí blian na gúis galabhat a goideach an na sásain. Fascid Birmingham agus an nósin sias go Kent agus hána catadáisina bhaid siablian díagus bheit a gánaí a glósat an gúirs marcabegus bhaid ise gánaí fadachcin nach rá ceall láitiad éich go dtí áte sa bí. Agus na bhaid déisial é de teacher training éiche hánig hín agus a garage éiche pat suas na héilein agus hánig mamma seo agus háisihí giúnsach na Gaelic sin as na seachgatan agus chanihí bheit taíochgéid máil fá thuúlach maithid. Well a dáiseach bhaid fuideach an na Clachan Sands Colladí Eunice Rhoda McCaskill ach nóir sin hánaí go cádacha bhealahéir agus sin chanihí maithid agus The rest is history. sé the rest is history. Ach cha mis mé íne so chará ise fádach gin me go be go dlúchéal éich go dtí áte sa bína a bhaid seog agus bhaid fádacin go raibh cálahan a bhain. Agus bhaid sons go big mar go big
céal ag chlán éice dhí áte. Mar sin dún sa hí galig agus bhí dim hí agus me bhrádans me fiúir sa galig na bheit sin big. Agus smac a drain ag mar a roiir sin a dhéanú ha mi crit sin op i galig acin ag ag an nám sin charó film tra bheith na galig am. Na dí chaim meisi gan na scóil bha project dá chananach deach táiseach gins bha mantí ama chroch an líb a gopid a sin. Mar sin na dí chaim meisi gan na scóil fepal an cunne bhain 83 am i crit sin. Na dí chaim meisi gan scóil bheith gopid nuin ag ró galig sa dé fa asan a féin áitichuig sa galig agus sa bhéarla sa bheit a giúnsach ag scríbig agus lévig na galig. Ach a nuin ag nachró galig sa dé. No ag nachró galig charó asan a féin sin ítiad. So sin mar a bheith project sin a góprachuig. So mar a bé goró galig ach a me a dé. Cha bhín jóla sin iad lítrachuig na galig ag an nám sin. Channe rút fuiste bhí gáí go tá galig únsachuig ag an nám sin. An an dóid, os toch an an dóid eile go bugan na besan na hán san an dú leis go heis, barach gúine an san chéirstach go bud go blin. Well, charáise bdíon rilí dí duine sa bí agus háast channe mismuinech an go bh fisic go bhúr chuit go bhir galig éiche. Bhaid ha dúis mé oin ach sé ruút bheit galig sa dé ag an gcónaí, thuir bheith dad a gopad i chréit agus bhíh na duine bheith gopad cóis tíine stéis bhí well a cócadach gus tuaisceibh bí agus tí is ile agus sé galig a gcónaí bheit tíimichail i bhórs agus chuideach a dúlach i fat ag dad a bblin galig fat a dúil, so mar a roi tuic sin cha bhíh mór an seansaige. So bheith ga clúingin fatan? Bheith ga clúingin fat a dúil bha. Agus mar sin mi crit sin gra ha háast a fiochan ní ha génú clásich an galig a dí sa fiochan ní grammar is ha fadach in dúmpach mé an grammar agus ruta mar sin agus. Dín si sin gá, ne? Ach is acad ach ha éiche. Ha éiche ha. Gléfa so fásta farantan agus chaid do hocail héin an an níist agus chaú go scóil fepal. Snúir sin? So dá se go scóil fepal agus an nóir sin nó i gás go scóil líana clit chaimi go scóil chádan is san dáh líana. sé deach mar a bhena basichan ciú chaimi go scóil chádan is san dáh líana mas deach mí an air scóil. Agus nóir sin dáis go scóil fepal san na chiad sa dar bliana san air scóil agus nóir sin go scóil líana clit agus chad a chóir chad a chóir scóil dim iad a mis mé bheit déalach a go muileach na díte den agus chapurí go sian a dhéanú gunniusteigh am a farantan is bheith dál brahead mahead na cheanarsteigh scóil fepal agus ulam na cheanarsteigh scóilíana clit agus antimúra go tíchas más agus Seánú bhuirechaí díocharit go déalach a tíchas galix mar sin idir so charó choramach am a bhí me go beh bheit mé fáil grosúlan or an fat a dúil. Ha mí tuic sin sin. Ach bhá féin galig ag scóilíana clit? Fá rain mí galig ag scóilíana clit ach chad a rain mí háir galig rain mí deach standard grade native speakers agus nóir sin chad a rain mí. Ará cuspid an eile an deachas tróhíonna galig ag scóilíana clit an Charó cuspid sa bí sa galig deach galig hí. Agus an nóir sin díadach go donéitin nó? Chanán chaimí an dómhór san an scénach san bliana. So ag an nám na bheith mí am dhécha charó rilí ús a bí am sa galig.
charo mi gabrion, charo wy ac am sin is cydach nach dy rein mi a hair ac am. Va sé ceol rút befua, va mi clic piano agus va bech ac am fiachan i fi féin ystag yn y conservatoire yn y Glasgow. Sin y plan y ac am ach dídach ag dídig a goig bliana va mi diach ski yn y sgol agus a cainnim diach a vis mynd o chaim mi ti son y gol as son y diaf bliana jeswn i go ienu agus va grant smach ag yn ham son y dolfwr so chaim mi a sien son bliana Dé rein sin agency nó? sé HNC an y dífan gníomchas is scéaltach studies na rud cyn mar sin sin a bhan. So rein mi sin agus chóirste dem fa deurchráide sin ag an nám agus ha sin háast cúteacin an touch le chéile. A bhór chuid a gópaid an sú na Gaeilge. Siúg. Agus an mar sin chaite glach go leis a Gaeilge cin déadú. Fáil, é, so charó agus cuiteach chamis mé charó mi fadach gin uasach misneachal me na Gaeilge. Agus chanin charó Gaeilge ac am uasach hyn ma íte díte ag an nám sin. Charó méad a bhí a chreach gus ga bhíon agus charóteach is a scóil bharach gait Gaeilge hyn. Agus chanin go roi lápas charó misneach acam ach na ag chaimig an dul bhór an nuair sin an bhí sin is gas go bhór chuid a giúnsach ag an nuair sin bheit barach misneach acam mar ganych mi goró Gaeilge go leor acam so thuce car an misneach agus ha mi crit sin go de gas mi stocha va mi karan va spéis acam an nuair sin gan dúchas hanin nach rá acam rána sin. Is go caineach dí duine ile a bheit sonúnsach agus ag rá uí a chuúltar an dánig meise. Agus an nuair sin donéite? Agus nuair sin donéite. So chaim ann is son Celtic Studies I anu. Agus son féin fall fá úist. Son féin sé. Is chaimi va bhórchút digúne as na hélein a dul go Glasgow nó Operain ag an nám agus fa me se stúi mar a bhacúisina ag scóla stúlach acha me tchecas fa mi is son tchechiig. So chaim me se go néitin. Ach fa dúlam Celtic Studies I anu. Agus háisich mé a sin agus rein mi Scottish Ethnology ag scoileolas na Hallapa mar go big outside subject. Ag an nám ach chabata gus bhuailem go raibh barach gacham na dúnsach an sa scóil an scoileolas na bha as a réon chéirtis orich charó Gaeilge ag a bhórchút as a réon chéirtis agus feig má dóraneach leis an iad an se bheit deach dul timichail lévig text agus gait ar hengacha agus cútje bheit méad a dhéanú sa scóil mar há agus bheit mi gain go má dóraneach bheit barstach má is a clásichan le rilmach gi le gaich bheit sin má ach sé na chláiríon as a scóil a ghlach mada agus mo chdia chanin is a go deach a géisteach dí na gúhan agus na scéalachgan fó na sean duine ag rá deach Gaeilge chu éadach gal sa gas agus sé sin a bheit mi sonna dhéanú seach a bhí dul timichail le glas a lévig amach barstach an och go lín diaag na go bli déhhain bheit mi son bhutacin na spiáile
am is mynach gyn iwnsach ag. Skrif pís son West Highland Free Press Jack yn Sachai am is mynach agus fa brin mi o'n senoch agus na iwnsach yw ec anna den eidjan agus na teacher yn y lacant anna hen agus mor ag nicht klawt yw fa eisiau gyma cwtwm o chwcht son oran gael ag iwnsach Va mis men gyro sinne y glas vacinje econom gyma forst na chorwch ha fwr y hwle dynne fa tjekas gynnwyrsion idd nolha iacol. Ach fa mwrag gyda chwlwch hyn ddim agos mysio chw aniolach. Cet y ddash ha mydioch channer o critsin chw aniolach sa fa mi gyharid y hyf na horin. Hyrwch ar o mysio diafydd is sein na fi sasas na horin o sian agos hosich mwrag torsgo maar ik fi cydymach tape go fel y siach gyns fe mis sef na reel to reels of anna fe mis dal sŵas agos fiach yn di transcriptions ianw agos fech o dydif go o'r charo mi olwch i dy gaint y fas na horin ik wel fa mi och blin diag am i critsinach non yn blin diag stoch agos charo mi olwch idd like a big na hia fi yn agos yn gaint so hwyl rwyd y fas na horin agos fa mi fiach yn di rwyd yn ysgrifo sias agos tors gymwrag agos fe eisiau dal tre agos gall erstach ag o agos y menydd fe'n hamis mi'n gyda gas fi'n y siarad agos mi gyddig nid fa mi gynnu na honours ac fa clas iddyn o o'r yn galeg agos chad y hy dyn ys y bu ile so fa mysio gael un o'r hyn so fa diolch so mis mi'n gyro stoch y cead oedd yn sydiach gyn fa mi hyn smwrag diolch an rŵm coleg agos fa eisiau diolch gam y heicysg diolch y hwnnw y hyf ys ac o rhywun ys meters ys mar y bychor na ffaclan y tîn gron y ffaclan ys cwtra mi chi can na ffawns mar sy'n ei ddyrst agos mar a heitad coleg agos mar a heitad coleg agos cydioch jiffer na bars bala agos na jiffer siorsichen oryns mar sy'n ei ddyrst so fai uwf o'ch ein loch agos gyma ffyrch nach cydioch ach fa dwlyg mar sy'n fa un sioch cydioch uwf o'ch ein cod Sé fa dian of oral tradition sé oral narrative mar a fach gyd agos sé sy'n rein mysio drach gys ac idd sgilach gan an leis y tŵa Gynnu fa agos nôr sy'n opyd hwyd o opyd ag topyd yn dwlach Wel, dosiach fe mi gwybod ag teich herstafag hannig mi ddasig i eisiau fe mi gwybod ag teich herstafag y dosiach agos byc yn flianlich yn ystrio sy'n neu fa mi sy'n nodli fa fiwn fa mars ni mach gydyd agos fiwn ile sas ond fi fiach yn ei topyd yn dwlach ys hosioch yn agos fa sy'n y dolth neu fa mi sy'n nodli so fa ffysym gros yn nawr cys gybyg e tîn sŵas ac fa byc yn flianlich yn stoch y sia blian as jego cym na chwg o siach y prosiect agos hwyl mi opydd mae'r ysgwyn y catalog son y prosiect Corym ele am is mind Corym yw'r le se hwyl mi mae gybyg sialag idd y tasglan idd fat Horig vacum sydd i cet i dy hwle tape agos gachwyd ymach y catalog ar fa Ys mi'n gros doch y fichet cyw fichet catalog ar zac yn ei ffig na dwcha
agus fa acam sa di mar go bich céad idir gach tape agus díomh éid agus ga chuid go catalog ar hodacin mar sin chuid mí deach sealadh go má go má farsing iad an dasclan agus na bhain. Agus bheith déanamh na hópach sin an níos tín. An níos bandachaí bheith uasach má córa má bhain. Réin sin ag gúhan an éile réin sin filmí ó in an Digitisation Centre thuas an Loch Bursta agus caiineach go bhí brín na duine bheith cúpa agus mar a bheith cósta dú díadach na hárain as an áte héin ó chláin sin at sa bheith a cúpa cara mé leh bhí gan na mi cíniú. sé bheit mi dul sios a sin fáam go am ach mar a smú a bheit mé deach ag dé. Ach bheith uasach chéin má le clán sa scóil bheith chu súpailte bheith má. Agus thegrá an sa fís a sin nach an sa féipid go bhfuil fallach cin láide agat mé jóin an ggéal mar an bug idir Gaelic agus an Gaelic a hagata go agus an dáte seo héin. Chaine sem bhfuil son dat a bharachar a rá mé an sin nach? Well, héintne ha tóir díspet mar a hafis agad dul dras is dúganna áisce bheith sin the Gaelic crisis in the vernacular community agus an hánig sin amach, I mean, you know, chaine chuis sin dúna go duine sa bí a bheith fuideach an the vernacular community. Chaine neach gúr a bheith sin gur ó crisis an agad ach ha an nóir sin ha díspet ar táiseach gin who've cúspid in the who've indigeneity agus ethnicity agus mis min fiúin ha éith Gaelic únsach chuig ha a fallach gin gan a thula duine ha Gaelic agus ha me sé gúntaach go túr leis sé sin duine spíhaid Gaelic únsach chuig ha sin chocútre mas gas ach ag go cheirst am a mis muineach gin gohfuil ruúta gin défrichte am de gúine ruúcaigh sa hócaigh sa chultar. Chaine mis muin gunnaring rá grénú ruúta ham. Thorug ha gána nám ach ha cultar am cuideach agus na ha dá ruút cólaigh agad sé ruút go túr défrichte ham. Chaine díadach cána na ham. Agus ha me se trónópid acham sna blianachin sa chai ha méad a bhí gópud le duine ó gúchan an éile a ha buineach do vinchultar no ha indigenous go dúchan an éile agus chaníir triplitin ach gosan a bhí rá well you know ha mi indigenous, you know, chaine le kunstbiteach sa bí gaisan a bhí blian milliún sin, a bhí déspit milliún sin, a bhí foscailte milliún sin agus na bheach sa bechód gunne a bhí bechód a gom acanne a bhí a blian milliún sin agus muna fadach gin a hacin agus Jean a ha céalachaig. Amis mé go bhfuil a cútramach agus amis muineach gin mar a feisin gom sin a dhéanú go bhfuil chunarstach an dóid thuirigh he go mádadamh thuirigh chaine son ha Gaelic go mat lú de gunne sa bí ha as an láte neo cuideach duine haid Gaelic únsach agus haid uan is blianachin chud isteach an chanan agus
chané nach sin cútramach ach sé deoch go bhfuil a difrichte hamis muineachcin agus hamis muin go bechógain blion mé dhéin agus chaine lisam hami a gainecha go bhfuil a didibh agus a gainecha go bhfuil triplete nám agus a gainecha nach chéad fricirst an furastán ach hami smúneachcin go bhfuil a go má cútramach go dáisiigh sin i blion mé dhéin agus go dáisiigh sin céad iad déhaid chúl na ruútan sin agus carsónatha duine fadachcin mar a hád. Lévá. Háid arh mi dó lecht agus chan é secret san bhí an go bhfuil na héana fadachcin go bhfuil in deal is hoe het me heen aan een haarnik besjou gekocht nog aan huuf een skill hakken bek naar moeder ha aan zich gaan en staan aan een jaar heen en zich meer so het eerst heb ik rich she roet different te gaan she experience het jaarlijks te gaan agus an an dói má sin nuúlach a cynntach nach é zero-sum game an grách sa bheith sin na sás. Hij dyrf an an dói, wel, hij fyrste go leor an an dói, ach an an dói eile, hij dyrf díadach a bhí tug sin curson a duine freidig gin had duine gagas an drán mar an bug ma na helen ich gebrin me join daartje sonritje hekke galig geifsen. Well, sin ruút, I mean, ha bach go géad a bhí éit na hélanich is son na ciad an jibléanachin agus sin is cadach go bhéle galig as a stáit as a bhéle agus mis muineach gon thuh sláán jín is ruút an éile tróna lín sin is acad ha bach ag sin is triplatin uwrichuig haninse agus mar a déit achge mar a déit acin inis is séú suas agus a ráhfuil seo mar a hasinne fadachcin agus mar a bhfuil sin hasm dé eala is validated mar a bhfuil taich son sin sa dúi chéad fat. Mus mé go ré triplete ham an bheachsa. Ha mis muineach gin go bechógan céit í dúchan an éile agus bechógan núsachuig ó dúchan an éile agus ha mis muineach go bheith sin fata ar dhéidig as a dói sin as a dúi seo agus ha mis mé go ré sé ar scás go bhfuil eachtaí na hallapa cho bhaid gánaí tóir chané go ún chanan an hallapa a díomh bhaid gánaí difir chanan an agus mar sin chanúd mar go bh an nían ra bhfuil sé gaide go bhacha chan an mar sin a ha is mar sin hennis dulí brút náisianta mar go bh nó scéalach náisianta a bhí acad. Mar a héú gáil dí imachchadas mar go bh. sé agus a cha duine chatuleo ruúta na ha stuleo ruúta na bhí siimplí. Agus chanéil seo siimplí, Tá seo go adibh agus go ach I mean, ha galig go bástachuig. Ha a galig go bástachuig agus chanéilech mar a scríb mí an article sin chuideach galig acamsa chanéilech stocha chanin fiús lé gin a bhríarachas ag maithaid agus a chlán acamsa in ruúta díis so sin an a dá ghinealach
he de bhíste sias go níide sin agus chaine le go ddífar déchanas duine sa bí dum há é básachuig agus há creis a saon agus mura táise sin is bíimiúin bí an ciad bliana bí seirse de gála cán ach cha bhí contexte de hon cha bhí cultúr i dácail agus cha bhí bí duine díadach a bríon bearla sa gálaigh a gomhic sin agus dé pein carson dé féim a sin na bheachsa. Sé ciú há héana is as sa rá agus chaúla chláir dachad ríist agus. Well ha dúmh scéalach gannice agus fiocha míad sinna dhéanamh. Léomh an bí sin céad fód bhí sin tainghór san brín an drásta ciú agus bheit sin súlamachchas an na chláiríon eile vis tú tíanal. Yes, fiocha mí ciú. Mi dhéobh mi gréimid.